kurang panjali. Om Swastiastu. Inggih titiang saking kelas 11 MIPA 3 Tegi Pacang nyarengin pacentokan Dharma gitu. Sane menegas Weldi Mahardika sareng titiang sane ngwacen Putri Det Kasta. Mangkin Tegi Pacang kawitin titiang. Nirdan tulus Sina huran Paramarta Siwa Penguasaan ide Sang Arjuna durung mewasta pupu kecawis oleh ide Betara Siwa. Hanaku wus katon Habimata temuan kabeh Cening pianak bapa subesinah sarat idewa panguhan idewa maka sami hana pangano gerahanku jadu sakti Winim sare ene ada paican bapa cadu sakti marupa senjata Puati sastra kastu pangaranya nihan ulati panah pasupati kalumrah wastanya ne tingale. Inggih asa punika daging Dharma Gita saking kelas 11 MIPA 3 puputan tiang untuk para mesanti. Parmesanti kalau Om Santi 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 Om Suksema.